Narum payu nioskum ka chananam daki pagba ka briu nyotar. Hakawai ke Jingja ke Belajah Bareilly, haka jela Uttar Pradesh, kawai ke kena ke berangkat wa Islam Karta, kelasyak slat bor bat bon sin bha, bat ru kelasyak maham, bat syak penting hawai ulong kepa, balatip kerteng kumu Rashid, budan life wa Islam Karta, bat ru bakalakai wai kunlung, imbam bat biang penai, ibala yap no hadin ki minit, menshismi. Ki doktor ha District Women's Hospital ki laong, ba ini kunlung, ide ibadang dan tangkumbah nyaw benai hakapo, bat i im tangkumbah life home minute ai. Kani kalawan ra ru ya ke jing shrai jang ki pat ba, ki bala lej ban kem no yaw ni ulong kepa. Ki pulit ki la register ya ke kes persya yaw Rashid, uni ulong kepa ubadan arngut ki kun. Kabala pentip leng bakan Nawabanj Station House Officer, u Arun Kumar Srivastava. Ki pulit ki la shimru ya ke DNA, na ikun lung ibalaya, bat ban pej ru la dadan ke jing ya day ni bat uni u Rashid. U henmen jang kanika kena ulong, ba u Rashid ula khot ya kanika kena syaka ying jang u, bat ru ula aiso ya ka, bat day hata kapor ba ula slat bor, bat ula le dan bor, bat ru ula beteng ban maham, bat ban penyap ya ki bahayeng hasem, jang ka, bat ru ula ring ru dak video, ban beteng ya kata ka jing slat bor jang u, ya kanika kena. Hadin ba kanika kena kala ut, ba kala suk kepo, hakata kapor la shem, ba kala jia, bat ru la dan ka jingya kren bat ki doktor, bat ru kila le ru leng ba kata ka ultrasound, haka bala shem ru, bakala pun kun la kumbah nyaw benai, bat ba kila kit no ru ya ki Woodwood Sha District Women's Hospital. Ki doktor kila pentip ru bakani ka kena, kala shitom jur baha hadin, bala khai ni kunlung nakadaw karta jangka. Bat ya kani ka jingja la pentip ru da UCMS jangka District Women's Hospital, u Dr. Trivuan Prasad.